abantu benshi ntabwo bashaka kubabwira ukuntu wakoresha interineti y'ubuntu, ndetse ibi nibyo ngira ngo mbereke. Ngira ngo murabona hano ndi kuri YouTube, ndimo ndareba video, ariko witegereje neza urabona yuko ndi kureba video, ariko murabona yuko harimo indege. Ngira ngo urebye hano hejuru ndi muri airplane mode, harimo indege, ariko ngira ngo mbibire rino banga ry'ukuntu wakoresha iyi interineti nta gishoro bigusabye, ari ubuntu. Harimo indege, ariko urabona yuko ndi gukina video bigakunda, yabona yuko video irimo irakina. Ngira ngo rekana nabibereke mu birebe neza. Reba, yes, murabona ko ari airplane mode, ariko ntabwo biri kumbuza gukina video nkuko muri kugenda mubibona. Murabona yuko video iri kwikina, ndetse nanahindura ngashyiramo n'indi mukabibona. Okay, nayo nkayikina mugahita mubibona. Reka nyine iyi ngiyi. Okay, murabona yuko nayo ni interineti yihuta ku muvuduko wa 5G. Rero wowe ikintu usabwa, nyaboneka kanda subscribe kugira ngo bino bintu by'ingenzi dukeneye aho kugira ngo utange amafaranga yawe ujya kugura interineti, wakurikira iyi video akwereka ukuntu bikora. Nyamara yuko video irimo irikina, wowe kanda subscribe, ufungure inzogera, tujye turushaho kubazanira ibyiza bigiye bitandukanye. Ngira ngo murabona yuko harimo indege, ariko ndi gukina video. Okerekana na searching mubibone. Byose biterwa n'ikintu bita content. Buriya content ni ibintu byatari cyane. Hari content cyangwa hari content abantu bakora nge kuri Loki Entertainment naho murebe. Nyamurana yuko interineti biri ku muvuduko wa cyane, kandi video gita yikina mu masegonda nkayo kubipa byatari. Rero ndagira ngo mbereke ukuntu bikorwa. Kanda subscribe, kandi like, ndetse ni video yisharinga inshuti zawe kugira ngo nizizongere kugura interineti ukundi. Hano ngira ngo hano hejuru murabona yuko hari akantu ka 4G, handi mukabona yuko hari ahangaha ari airplane mode, harimo indege, ariko ndi kureba video umuntu yamamagara yanyandikije SMS nkayibona harimo indege. Ibi nibyo ngira ngo mbereke. Rero ndagira ngo tujyane, turaza hano tujye muri Play Store, kurikira hataza kugira ikintu kiza kugucika, ko birabaje kuba uri umuntu ariko ukaba urimo ushaka kugura interineti buri munsi buri kanya. Oya, koresha interineti y'ubuntu guhera aka kanya ukireba hano kuri Tiazo TV. Jya kuri Play Store, abakoresha Android, hanyuma abakoresha iPhone App Store, hanyuma tuza hano muri Play Store. Okay, kwihute cyane guys, ataza kugira ikintu kiza kubacika. Ibi ni byiza tuba twabazaniye. Nyaboneka sharing iyi video inshuti yawe, nayo itazongera kugura internet. Dusearching ikintu bita turandika ikintu bita force LTE 5G only cyangwa 4G and 5G. Iyi ngiyi turasearchingamo ikintu bita force LTE only 4G or 5G, hanyuma dusearching. Application ndi kubabwira ni iyi ngiyi ifite, kanyibereke neza nayo muyibone. Ni iyi ngiyi application ngiye kubabwira ko ngewe narayidownloadinze. We ikintu ngusaba, yidownloadinga, numara kwidownloadinga ukanda ahantu handitse open. Tujyane, ukarakanda ahantu handitse open. Ndagira ngo tujyane ntaza kugira ikintu kiza kugucika. Open. Yeno ngo cyane hameze hano hagutya, ariko reka mbanze nkureho ikintu bita airplane mode mubibone. Okay, dukuyemo indege, ngira ngo murimo murabibona ukuntu bimeze. Okay, murabona yuko indege nayivanyeho, ariko ndagira ngo tuze hano mbereke iyo application. Turazi ko twamaze kwidownloadinga, n'abamaze kwidownloadinga tukanda hano handitse open, hanyuma duhurire hano. Dore application mbabwira ni iyi ngiyi. Niturangiza
application mbabwira ni iyi ngiyi, iyi dukande open. Okay, nitumara gukanda open duhita dutungukira hano hantu. Bwa mbere urakanda hano niba phone yawe idafite iyi mode. Okay, baduhaye notification. Urabona hari mode 1 hakaba na method 1 na method 2 na method 3. Ari gihe phone yawe ari legacy cyangwa ari Android, hejuru ya kangahe, hejuru ya 11 cyangwa ari munsi ya 11 urakanda. Hanyuma hano hasi urabona yuko ngiye nago bikunda hano kuri legacy, kandi kuri legacy naho urabona ko bidakunda. Ubwo phone yanjye ifite method ya kabiri iri hejuru ya 11. Reka hano dushyiremo indege mu bibone, shyiremo akadege. Mara gushyiramo indege tuzi hano ngiye kuko ari methode 2, wishaka ko ari methode 1 bitewe na telefone cyangwa ubwoko bwa telefone bwawe. Dukande Android. Tutatungukira hano hantu hameze gutya. Ndagira ngo rero tujyane ahangaha niho ruzingiye sasa, kugira ngo dukoresha internet y'ubuntu. Nje ni Kaliste Mutabazi, mbazanira ibyiza hano ku Ikibazo TV. Kanda subscribe kugira ngo unafungwe n'inzoga yawe izindi video tubakora z'ubwenge itazajya zigucika. Okay, hano tuza hano handitse mobile radio power. Mobile radio power. Nitumara kwa tuhakanda dufungure aka kantu kabe open, tugafungure. Yes, murabona yuko bahita batubwira aka kantu yuko byanafungutse ngo set preferred network type yitwa ukunguko. Hanyuma ukimara gufungura kano kantu niko ubanza, hanyuma ugituza kuri tudomo dutatu turi hano mu nguni, tuno tudomo dutatu ugahita udukandaho natwo tuno tudomo dutatu turi mu nguni. Okay, ukimara kudukandaho uhita ubona ahantu handitse ngo select radio band, view sim address book, view fixed during numbers, view service during numbers, IMS service status, disable data connection. Itukanda hano hantu. Okay, itukanda hano hantu. Twagiye. Kambasubize inyuma gatoya kugira ngo hataza kugira ikintu kiza kugucika. Urakanda no mobile radio power, urabona ko ifunguye. Dite tuza kuri tudomo dutatu kuko amaze ukimera ku downloading dukandeho. Uhita hano handitse enable connect, enable data connection ukandeho. Okay, numara gukandaho ubwo reka dusubire turebe. Yamuna yuko hano handitse enable data connection habaye disabled data connection. Ubu rero kuko handitseho rino jambo rya disable data connection, ubu noneho twajya twatangira gukoresha internet y'ubuntu. Okay, reka tuhite tuva kuri application twiyizire hano. Okay, reka dusimbukire kuri YouTube kugira ngo turebe niba koko za data zafungutse. Bino bintu birakora sasa neza cyane. Tujyaho. Okay, twakina video, reka tuyikine turebe. Kuko uyu musozi ukimara kugwa bahise babona uwo musozi munini cyane uguye. Ngira ngo murabona yuko video irimo irikina, twanasacinga n'ikindi kintu cyangwa se cyitwa kopa ubundi nibyo bakunze gukuramo. Sacinga n'ikindi kintu rwose. Nibyo bakunze gukuramo insinga, bakoramo ibintu byinshi muri kopa. Ngenda mbikwereka. Iyo matori kadusa dukini video turebe. Okay, murabona yuko ibintu birakora cyane. Birakora. Ikiza rero ki application nubwo ubona harimo nk'akantu k'akadege, najya mbere ku kuntu izi data zikora wafunze indege cyangwa utayifunze. Umuntu akwandikiye SMS ukayibona harimo kano kadege, umuntu yaguhamagara bigakunda, wakwandikira SMS umuntu, buri kimwe cyose uragikora. Icyo ubusabwa we nuko burimo ukoresha internet y'ubuntu. Okay, ubona ko video rwose zirikina nta kibazo ku muvuduko wo hejuru nabyo kwirodinga ngo bitinye, kuko irakoresha 4G cyangwa 5G. Ngira ngo kano kantu ukabona yuko ariho handitse 4G. Haramuseka koko
rero aka ni akantu nakubwira gukoresha mu buzima bwanyu bwa buri munsi aho kugira ngo wirwe utakaza amafaranga yawe ugura internet. Wakoresha internet y'ubuntu ni ibintu byoroshye cyane. Ndabakunda cyane hano ni kuri Kibazo TV, mera ko ngusaba gukanda subscribe, ngira ngo mba nabazaniye utuntu twiza n'ukuntu wabona amafaranga cyangwa video meruka kubakorera inaberetse ukuntu akorera amafaranga 3,700 mu minota itarenze 8. Iyo video narayiberetse rwose. Hano noneho mbazaniye gukoresha internet y'ubuntu. Nzajya ngo myambazanira utundi dushya twiza tugiye dutandukanye hano ni kuri Kibazo TV. Kana subscribe ufungura inzogera yawe, iyindi video y'ubwenge tuba twabakoreye itazajya igucika. Bye bye. Aha ni kuri Kibazo TV. Okay. Ngo yuko ibintu birakora neza cyane. Iyi ni internet y'ubuntu. Bye bye.